Тоже презентация. Здравствуйте, hello, Самадова, Махатагик, Шарга, в Монголии, и я счастлива, что вы здесь в Манхэттене. And so, Mr. Samjit, he's the national artist of Mongolia. He was supposed to come here, but he couldn't come here on time. So he sent his documents to me, and I got it only yesterday. And I translated into English, so you can, learn from his experience as well. And Master Tantor Nalomyashtis Samjit, Mongolia on New York, New York, значит, он меня создал текст. И у меня не было времени переводить на русский, значит, у меня презентация будет на английский, и я буду говорить по-монгольски. And I'll speak Mongolian. Presentation will be in English, and I didn't have time to translate it into Russian. So. And then I'll sum up what I say in English too. Okay, just a second. I have a small computer technical. Okay, and I hope all of you speak English. Okay. In Monголоор хүн байгалийн шилжилттэй ба Монгол бүжгийн гарал үүсэл хөгжлийн тухай гэсэн сэдвтэй ихтгэл санжгаа өнгөс би одоо тавьж байна. Тэгээд хүн байгууллагын хооронд их хүний холбоо бий. Хүн эхийн хэмжээгээс төрсөн тэр мөчөөс эхлэн энэ яваанаас насаар илтгэл их болсон газар шорон дээр амьдарч баатрынхөө өвөр ивэлд оршдог. Ялангуяа нүүдлийн амьдрал нүүдлийн ард түмний соёл байгалаас ангид юу байсангүй болоод байгалаа шүтэж байгалаа ашиглаж таних амьдрал ахгүй аливаа дотууга байгалаас мөхөж амьдарсаар иржээ. Хүнийг хөдөлмөр бий болгосончлан алив зураг, алив урлаг, уран сайхан хүн төрөлхтний балчирсаг хөдөлмөрийн үр дүнд баяр хөөргөн сэтгэл төрснөөс өсрөн цавхчих сэтгэхүйн баярыг илэрхийлэх мөн ан бүрөөнд явж ихээхэн олцлоо ивэл тэр андаа ингэж байж аллаа гэж биеийн хөдөлгөөнөөр баяр хөөртэйг өгүүлэх зэргээр бүжиг үүсгэн гэж үздэг. So as you can see from the presentation that humanity, especially the nomadic culture, is, and you've heard all day that Mongols and nomadic cultures are interrelated. There's no separation between us as humans and our Mother Earth. And that also dance, the expression of dance was evolved when early humans, they would come from the hunting and go and do their errands and share their sweet labor, sweet fruits of their labor with their family and celebrate it. And then they would come to their family and show like, oh, I killed that animal doing this and doing that, and that's how dance is, it said that that's how dance was created. And, okay. Энэ болохоор эртний хүний бүрний үйлч байгальтай харьцаж байхдаа байгуулт байгаа хадны сүх зургийг дөрөөж хүний бүрний үед бүжиг үсгэн гэж үздэг буюу Монгол бүжиг чухам хэдий үссэн талаарч цаг хугацааг тодорхойлохын тулд Монгол хэлтэн овг усагтны нэр түүхэн бичиг тэмдэглэл гарч ирсэн үедээ болгон тайлбарлаж байна. 12-13 дугаар зууны үеэс эхлэн гадаад дотоодын түүхчид судар номдоо монголчуудын бүжгийн талаар дурдсан байдаг. Тухайлбал эхний монголчуудын дээд өв болох зэмний бүрэн бүжгийн өргөн их соёлтой байсан тухай тэмдэглэсэн байдаг. Энэ байранд Монгол бүжгийн эртний нам төрхийг тодруулан гаргахад чухал болчихсон. Өмнөх бол нүүдэлчин овог ангуудыг нэгтгэсэн анхны төр улс болохгүйгээр улс төр аж ахуй, цэргийн явдал, соёл урлаг, шашин суртахуун, зан заншлыг бий болгосон үндэстэн мөн билээ. За хүний бүрний дуу хөгжмийн талаар ном сударч бичигдэн тэмдэглэгдсэн олон баримт байдаг. Жишээлбэл хятадын түүхийн сурвалж бичиг болох Шицээ гимэдэн манай өмнө 10-аад оны үед хүннүү нарт олдогдсон хятад элчин үдэш оройд хүннүү нарын цуур хагнан адуу янцгаарж өхөр мөрөлтөд нойр хэцүү байдаг байлаа хэмээн тэмдэглэсэн байна.
цуур гэж хуу гэж хүмүүнээр хэлж байгаа. Өнөр өөрсдөө зохиосон гэжээ. Ер нь хүмүүнэрийн хамгийн өргөн бол уламжлагдсан гол хөгжим цуур ба хингэрэг гэж тэмдэглэгдсэн байдаг. Мөн хингэрэг оройноос үүр цадал нэжигнэлтэн гэж өмнөд булгагдсан хаан усны хатны дуурсан гэж бичих тэмдэглэгджээ. Тэгэхээр оройчин шүнжин тасралтгүй нэжигнэх хингэрэг нь бүжигтэй байсан биш таарна. Ийм эртний хүмүүнээр хингэрэгтэй бүжиг байсан нь илэрхий юм аа. So as you can see that Mongols and nomadic culture, they trace the ancestry back to the Hunnus or the Hans, right, or Xiongnu's, the Xiongnu Empire. And there are plenty of historical records that from 3rd century BC or even 10th century BC by historians or stories from the Chinese scholars, and that the Hans or the Hunnu people, they danced and they, used the tsur instrument that Batarjah performed for you. It has existed even in the Hunnu days. It's so ancient. And the historians, and it's written that Hunnus, they played their tsur and their drum all day and night. And sometimes they couldn't even sleep, which is quite fun. And I'm sure like when there's music, there has to be dance, right? So, and also the Chinese queen that was captured by Mongols or Chinese ambassador, they also noted that, oh, these Hunnu people, they're just dancing and, playing their instruments all night and all day. So, and then, and even today, okay, I was thinking of going, okay, just a second. Hunnu бүжгийн тухай хаад хааны бүжиг таван багт нэгдүгээр тэмдэглэснээс үзвэл Энди хаан Hunnu буюу хүүгийн хувцас, хүүгийн ор, хүүгийн асуудал, хүүгийн Hunnu-ийн хоол, хүүгийн энэ гэх зэрэг зүйлсийг таашаан үздэг байснаас гадна бас Hunnu бүжиг маш ихээр сонирхож таадаг байсан гэж байна. Хааны таашаалд нэг тохирч байсан тэрхүү бүжиг Hunnu-д өрнөс сонирхолтой бүжиг байсны илэрэг байна. Мөн Hunnu-дар жүжиг тавлаж өсгөөчүүдийг бүжиглүүлж зочдыг зугаацуулдаг байсан бололтой. Үүний давхар нэгэн зүйл нь шинэ бичиг Hunnu намын зурагснаас үзвэл 20 орчим хүнээр амьсгал төрхөж мөсгөл бодож нарийндаг сайхан хувцас өмсөж суултын газар зарцсан Hunnu жүжиг тавлаж хоолны зургийг ажгүй гэжээ. Эндээс Hunnu-ийн бүжиг соёлыг ястад эмэгтэйчүүд гол өөрөг үсгэж байсныг харж болох юм. Эцсийн тэмдэглэлд Hunnu-ийн бүжиг тэдний ахуй амьдралыг салшгүй хэсэг байна. And there are some records that the Hunnu Empire, or even when they had visitors from China or the neighboring countries, they would have the Mongolian, or not Hunnu women perform for them. And they would have these festivities with food and dance and music and beautiful costumes and outfits. So we can conclude that music and dance was an essential part of daily life of the nomadic Hunnu Empire and nationals. Okay. And today, okay, Hunnu-ийн бүжиг судлаад эртний Hunnu бүрний урсгал яхангаа бүжгийн талаар хийсэн судалгаа Хомс тайзна энэ түүхэн сэдвээс төлөвчдийн бүжгийн уран бүтээл ховор байгаа гэж үздэг боловч манай бүжиг судлаач залуу үеийн болж байгаа хавхууштай. Жишээ нь эртний яваг аймгийн хүчний ихэнх үед өөрсдийнхөө ямар нэгэн амтнаас үүсдэг гэж үзэж тэр амтнаас сүлтэн дахих зан өгөөж хөвшин тогтож өөрсдөө чон сав цагаан шонхор оройхон хэмжээр нэрийдэг байжээ. Энэ сэдвийг бүжиг хийлэгч энэ мөнгөн цэцэг өөрийн орон хэлээр тусгаж бүргэд арга сардаг чон бох хэмээн авуудыг төрөөлсөн процесс өмсгөл бүхий Hunnu-ийн хоол бүжгүүдийн тэнгэрийн сархах өргөнгүй бүжгийг зохиож найруулсан дэглэснээр эртний бүжиг соёлыг илэрхийлж чадвар шинжлэх бүтээл гэсэн байна.
So today in Mongolia, if you go to Mongolia, there is a performance every night at 6 p.m. at the theater in the center of the city. And most tourists go there every day, and the hall is filled with people. And you can experience Mongolian art and culture and song and everything from different eras. And one choreography in those performances is the Hunnu performance as well. It's inspired by Burmese. And the modern choreography of those dances is that, different tribes say that they are originated from different animals, like yak or wolf or eagle and falcon, right? So they incorporated those characteristics of those animals in their performances, and it's very beautiful. So in a way, as much as there is not enough study and research has been done in the dance and art in from those days, we still incorporate it in today's days in modern Mongolia. I'll show you if you got that how you get it. This is a term, a circle dance, and you can dance it between around the fire, and also you can dance around the sacred tree. And we believe that even those ancient Mongolians, nomadic cultures, they performed this dance. And today, Yakut dance, Buryat Yakut dance is also danced in circles, right? And in Yakut, in many other nomadic cultures. And totem dance or circle dance is actually being revived today. And I'll show you a video as well after I explain a little bit more about this dance. За 12 дугаар зууны үеийн Монголын хөгжлийн талаар ярив. Хөгжил эртнээс нааш монголчуудын язгуур соёлын бүртгэн хэсэг байсан гэдгийг түүх жиргэнүүдээр судалж натсан байдаг. 12 дугаар зууны үеийн түүх уран зохиолын томоохон туршлага болт Монгол улсад очоод тухайн үеийн хөгжил наадам найр хөрөнгөний талаар тодорхой өгсөн зүйлгүй бөгөөд тэндээс бид эртний монголчуудын хөгжлийн талаар төсөөллийг тодруулан судалж болно. Тухайлбал тийм үгээс нэр эртний монголчууд уламжлалт хөгжийн нэгэн зүйлийг дэвсэх тойрон хөгжиг байсныг ихнээ ажиглаж болно. Энэ дэвсэх саргаар модны хөгжил нь Чингис хааны дагуулсан их Монгол улсын үед төрч ёсны хөгжийн хэмжээнд хүртэл хэсэг хөгжиж их хэнгэрэгт дэвсэх тойрон хөгжиг болтлоо үнэн гаргаж байжээ. Сурвалжид дурддагсан хөгжийн төр байдлыг эрдэмтэн хэмжин тодруулан тайлбарлаа. Дэвсэх гэдэг нэгэн зүйл хөл дэвсэх хөгжийнээр улаан модыг таарч хөл дэвсэн хөгжийг заажээ. Тэр модыг шүтэж бишрүүл газар усны эдгээр чинээ ивэл тэр хишиг буйнаа хаална гэж үздэг учраас сүрхий шүрэн дэвсэн хөгжийг байсан болтой гэжээ. Энэ хөгжийн хэнгэрэг тойрон хөгжиг гэдэг боломж өмнө бүрний үеэс улаантай. Эндээс үл хад монголчууд эрхийг баатруудынхаа хэмэл зовлон сэргээ найр наадам хүсэж хөгжүүлдэг байж байсан байна. Үүний нэгэн баталгаа монголчуудын жаахан хөгжиг хөрөн хөлбөр хинэн Монголын нутагт очиж иржээ. Ийм яруу сайхан хөгжиг монголчуудын шүрч ёсны сэтгэлийн хөгжиг хэмээн нэмэгдэж болмоор санагданаа. Тэгээд санджтай болохоор саний хийсэн зүйлүүдийг хийсэн те. Одоогийн үед ч гэсэн бид нэр ингэж таарч ингэж хөгжүүлдэг. And as you can see that I summarized what I just read, that in 13th century they have records of Mongolians dancing as well around the sacred tree. And as they worshipped and honored that tree, they would receive blessings in,
break up blessings of pollination and from nature, and they would be protected. And тэгээд Чингисийн дараа болохоор Хувлай хаан Юан бүлгийг авсан байна. Гэхдээ Бээжин Монголын нийслэл болохоор Юан бүлгийн эзэн бүлгийн сүүлчийн хаан тоон төмөрийн үйлчлэлд оршин тогтносон байна. Хувлай хааны дагуулсан Юан бүл нь маш их өргөн удам нутагт олон арван үндэстэн ясныг нэгтгэсэн Монголын эзэн бүл байсан бөгөөд худалдаа гар урлууд олон орон зурхаан андах хаан зэрэг соёл шилдэг хааны орон зурхад төвч байсан төдийгүй дэлхийд анх удаа Монгол мөнгөнд тэмдэгт гаргасан байна. And as you can see that Хувлай хаан made Beijing the capital of Mongol Yuan Empire, and it was at one of the peaks of Great Mongolian development, and we even had our first monetary coin as well, and there was much advanced development in art, trade, astrology, astronomy, in astrology, medical science, and different branches of science as well. So Mongolia was quite developed at that time. And Хувлай хаан had his 312-member ensemble of dancers and artists and musicians. Юанасыг хооронд тусгай дэлгэцсэн 312 найз хүчмчид бүртгэл болж төдий таны бүжигчид ятгал хүндэтгэлийн бүжгүүдийг бүждэг байсан тухай судлал бичих нэг цаан тэмдэглэгдэн үндэжээ. Юанасыг судлалын 7-р дэвтэр 21-р зүйлд нийт 12 орчим бүжиглийг багтааж хөдөлгөөн, хөгжим, хурц, тоглолтын дэс дарааг нарийн тэмдэглэлийг үндэжээ. Эрдэнэний гэрхэндийнх бүжиглэл, их тэнгэрийн хааны суурьнд өргөх бүжиглэл, газар бүхий хооронд арх өргөж бүжиглэл, арх өргөх бүжиглэл, маашингийн суурьнаас арх өргөх бүжиглэл, цэргийн бүжиг, гавьяа тогтоох бүжиглэл гэх зэрэг дахин шүтлэг, ёсол хүндэтгэлийн бүжгүүд их хаадын орнд бүгдийн сүмийн их танхимд бүжиглэгдэж байсан Монгол орны бүжгийн хөгжмийн оргил тэр цаг үед тодорхой мэргэжлийн бүжигчтэй байсныг тод баталгаажээ. Их хаадын ордны бүжгүүдийн тохирсон хувцас өмсөлтөө бүжгийн хөшөөлөөр гар тавуулдаг, тодорхой зүйлийг харуулсан утга агуулсан тоглолтыг хийж байсан театрчсан Монгол тоглолтын нэгэн жишээгээ үзэж болох байна. So during Хувлай хаан time, as much as Mongolia was developed, that professional ensemble of professional dancers, it was even choreographed on theatrical level, and it was very much part of the everyday life. And there were different dance choreographies according to the occasion, as Professor Bakhtoomer said, right? Mongolians dedicate their alcohol, right? There was a dance for that. Mongolians would put an offering for their homes. There was a dance for that. So whenever Professor Batarjo and Professor Bakhtoomer, when they talked about the different traditions and rituals, right, that comes with music and with epic and singing, there was always a dance accompanied by it too, and I found it really fascinating that it wasn't only voice and just hearing, but you expressed it through your body. You guys, I didn't want you to sit down. I wanted to have you stand up. And not yet. I wanted to show you something because actually this is really cool presentation, and I worked so hard. I woke up at 3 a.m. Шинжаан, Казахстан, Монголын Казахууд байхгүй өргөд гэдэг биелгээ хүнд бас байна. Тэгээд Петр Тимофеевич одоо энэ Элстагийн дээр том хөдөлмөрийн баатартай энэ хүн урж аваад Оросд 2 удаа ингэ биелээ. Одоо тэр тавьсан тэр ихтлийг энэ хүүхэн орчуулж өгч байна. Тэгэхээр энэ хүн тэр биелгээ тэр хэлсэн хүн дотор язгуур монголчуудын тэр их бие биелгээний эрдэм
бүгд байна. За тэгж. So if we need a break, I don't want to cut this presentation short actually because I worked hard for it and it has some really important information and I want people to enjoy it and have fun and participate as well. So if we need a break, we can have it now and continue later on. But I do not want to just stop and not do anything. It's not, yeah. Одоо дуусаагүй зүгээр асуултаа дараа нь хэлж байна. Эсвэл би зүгээр тэр чигээр дуусгах юм байна. Нэг асуулт байна. Энэ асуулт бол өөрөө бас хүчиг сонирхох. Тэгээд одоо би биегээ ингээд сонирхоод явж байгаа. Тэгэхээр би бодож байгаа энэ эртний үйлчлийн улбаг одоо ингээд судалсан сайхан хэлтгийг ингээд дараагийн хэлээр энэ олон хүмүүс хүртэл бодож шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа энэ биегээ энэ гадны хүчиг дахиад сэргийж байгаа энэ цаг үед энд харангууд болоод энд бүрээдүүд бас байна шүү дээ. Энэ нийт Монгол улсын дотор энэ сайхан соёлыг хөгжүүлэхэд одоо өөрийн чинь үзэл бодлыг бас нэг асуучмаар байна. Тэгэхээр энэ материалаар сайхан энэ дараа нь аваад байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хүчийн тал дээр энэ чинь болж байгаа. Very, very much alive and has to be incorporated in every day life. So I'll show you. Stand up, everyone. Everyone stand up. I'm going to show you some excerpts of different movements, okay? So you pay attention to the different movements and see what you can do, what feels comfortable for you, because there's no one way to do it. So there are different styles of it, and you learn from these people and see, like, okay, I can pick up one movement, learn one new movement of Mongolian Orut, okay? And I'll fast forward a little bit so that you can see different stuff because it's like 13 minutes long. Yes. Follow very long. Remember with the milk, you touch them like that, okay? And you can wind your show how beautiful you are, like that. Right. And then we have this. It's called Ire Hara. So this is called Ikki. Try this out. Get on the floor, get on the floor. Okay, not old people, but young people, get on the floor, go back. Okay. Now go faster, go faster. Move your hands, move your hands. Okay, so go fast, go fast. This is called Jurakit. Yep. Okay, a few more. Okay, this is one of my favorites, the Dachjin dance. Look at our shoulders, move your shoulders like that. Right? It's a really good exercise too. It's very beautiful. Look how old she is and she dances so well. When we get old, we have to dance like her. We have to be so good. Look how beautiful she is. Okay, more. This is good. I can do this. You can continue to go on this party, on this early. Thank you very much. Okay. Or
the Cultural Heritage Panel of chief moderator is from Washington, D.C., PhD, Sarojit. I want to invite you, and I also want to invite our speakers. Would you please invite everyone for us? Okay, those authors, so maybe you can they can come. So maybe just can come. Okay, everyone. Okay, I would like to invite the Guillermo Dorjieva, please, to join the moderator. And also, I would like to invite the Wash Matsako. And I would like to invite Iliana Miller, and Nam Badosho, and Nikolai Borlako. Yes. So meantime, yes, when everyone, please sit. Yes. Meantime, I want everyone's attention, same time, our Brooklyn Borough President. Thank you, and welcome to your home, Brooklyn Borough Hall. It is really nice to have you hold this important event here. Do I need to translate or everyone's? No, it's okay. I want to make sure I'm extremely, who translates for me? Someone come and translate. Okay, Yeah, it's okay. I'm extremely sensitive about speaking and everyone don't understand what I'm saying. 47% of Brooklynites speak a language other than English at home. And we have many of those visitors here in Borough Hall. And I travel often. I just returned from a 21-day trip to France, Turkey, China, 6 different cities, and Sri Lanka. And I took my son with me because I wanted him to experience, to be in a land where English is not spoken. So when he returns to America, he will be sensitive about having to navigate a city or country where the language is not your primary language. The arrogancy of Americans that believe the only language that is spoken on the globe is English is the wrong attitude. And that is why I want to always make sure that I communicate with you, not only in the language of English, but in your language, that you can understand me and I can understand you as well as possible. This is an important event that you are holding here. I know for many years you've held your event in different parts of the city, but this is the first time you're exploring holding it in Brooklyn. There's only 2 types of Americans, those who live in Brooklyn and those who wish they could. So you're in the right place. We have one of the largest Chinese populations outside of Asia, and it has continued to grow throughout the Sunset Park and Bensonhurst parts of the borough. This borough always has a welcome mat for the various diverse groups and culture. This is a good place for people to fully understand the Mongolian experience. And next year, my son and I will be traveling to Mongolia, and we're going to know firsthand to see the beautiful experience. So I welcome you here, and I thank you. And I also ask you to participate and use this building as often as possible. This is your building. Borough Hall is a place where we want all different cultural groups to come in. My next term starts in 2017, and when I start in 2018, and when I start my term, one of my first roles is to remove some of these pictures off the wall, because saying you are welcome needs to be more than saying and how you verbalize it. You should walk in this building and have the Asian experience. You should walk in this building and feel as though you are home.
And when you see not only the verbal, but the physical and the spiritual enactments that take place in the structure, then you really know you are welcome. I don't want to only say, welcome to Borough Hall. I want you to feel welcome in Borough Hall. And that's my goal as the borough president of one of the most diverse places on the globe, this place we call Brooklyn, USA. So be here often, use it often, come and see some of the other cultural groups that come here, Greek, Italian American, African, Caribbean American, Persian American, Pakistan American, Yemen American, have all adorned and sat in these same seats and showed why their culture is important to participate in this great experience that we have. This is a great experiment of humankind coming together and learning and exploring and being kind to each other as we move forward and decide what type of not only country we want to live in, but what type of globe we want to live in. We have two mothers. One gave birth to us, one sustained us, and Mother Earth is the common denominator to all of us. Thank you again. It's a great honor, pleasure to standing next to you, our great borough president for Brooklyn, and all dear family members, and a very respectful person, Michelle Crutwell. Everyone, she's the one person who welcomed our community to the Brooklyn Borough, who worked with us all the recent events. That was the reason we are here. Thank you, Michelle Crutwell. She made the introduction for us to the Brooklyn the borough, and we are very honored to be here and a member of this great city. And our culture, I want to invite our colleague, the young dancer, young singer, who's dressing after Posa. The colleague, yes, yes, please. She is one of the members of Southern Brooklyn colleague Mongolia. So this is how we are. To the new member of your great borough. We call this Hanak. It's the great present. Okay. Thank you so much. And there is another big present. We recently participated for Brooklyn Asian American Airlines and Brooklyn the cultural art weekend. And we played this beautiful instrument. This is the national instrument of Mongolia. So I want this special instrument on part of the one of the Brooklyn the Borough Hall, a special prize. This is from our community. Wow. The Mongol Heritage Foundation and Common Project is all how the group is the main group. So we are all right, so let's continue on the panel. So,
Okay, we should start the panel now. It's already time in here. It should be finished now. So it's time to speak matter. So I will not introduce our speakers for very long term, and also let's give time for a total of 15 minutes. When it's 10 minutes, I will say it's 10 minutes for wrap up, and then you have, that doesn't mean you'll finish directly, you have 5 minutes to wrap up. So when it's 10 minutes, I would say. And also, maybe it's better for the sake of time, we will ask our question at the end of the panel. Otherwise, it will be difficult to face. So, our first panelist here, we have coming from Belgium, Pavel Maksakov. Current situation of Kalmyk people. We have a time limit until 5 story. We have enough time or conference, okay? Stay tuned, no rush. We have time until 5 story. Саралдыгнах таунцаа болчулж бид нар цаг байгаа. Yes, meantime some guys please help us to secure everything on the corner. All of them, let's continue. I will introduce myself again. My name is Maska Pavel. I am from Belgium, but today I will represent the Parliament of Kalmyk. But before my speech, I would like you, all of you, to see a small presentation about our republic. Please. Created by Ella Mandriva. Yes, sorry, so bad.
Thank you. Our republic is why I'm here. Otherwise, I'll not be here. Okay, let's begin. Мой доклад называется «Современное состояние калмыцкого народа». The current state of the Kalmyk ethnos. Современное состояние калмыцкого народа на сегодняшний день имеет все признаки морально-психологического упадка. Все это обусловлено не только общим в масштабах России разразившимся экономическим и политическим кризисом, но и имеет свои региональные особенности и причины, которые вместе с общероссийским кризисом привели к полнейшему коллапсу не только экономики республики, но и практически потери государственности. The current state of the Kalmyk people has all the signs of psychological decay. This is due not only to the general economic and political crisis that has spread across Russia, but also due to some local regional peculiarities and causes, which together with all Russian crises have led to the total collapse not only of the republic's economy, but also to the actual loss of statehood. Последствия деструктивной политики, которую проводила на протяжении многих лет руководство республики, явилась своего рода катализатором начала исхода Калмыкии из республики, которая на сегодняшний день приобрела масштаб национальной катастрофы. Вследствие всех этих процессов демографическая ситуация в республике изменилась кардинальным образом. The result of many years of destructive policy pursued by the leadership of the Republic served as a catalyst for the beginning of our people leaving Kalmykia to find a job to feed their families. This fact nowadays has reached catastrophic proportions. Due to all these reasons, the demographic situation of Kalmykia has changed dramatically. Чтобы разговор был более предметным, приведу некоторых фактов. В Соединенных Штатах Америки, по свидетельству Всемирной Википедии, наших соплеменников, проживающих здесь, наши насчитываются порядка 80 тысяч. В Москве только по самым скромным подсчетам проживает более 40 тысяч наших людей. Далее идут Санкт-Петербург, районы севера, куда люди едут в поисках работы. Уезжает также в близлежащие города Ростов, Волгоград, Ставрополь, Астрахань, еще также на тысячи. Нетрудно догадаться, какой процент калмыков остается в республике. Let me give you some facts. The approximate population of Kalmyks in the Republic as of 1990, which is last century, was about only 170,000. According to the Wikipedia, nowadays about 8 to 10,000 Kalmyks live in the United States of America. Based on the most conservative estimates, more than 40,000 live in Moscow. Thousands live and work in St. Petersburg, the regions of the far north, and nearby cities like Rostov, Volgograd, Stavropol, Astrakhan. Also, a significant amount of Kalmyks live in Europe. It's not difficult to guess how many Kalmyks still live in the Republic. Причем, как мы все с вами понимаем, уезжают в массе своей молодые люди, которые не видят для себя будущего в республике. Сегодня речь идет по большому счету даже не о сохранении калмыцкого языка и государственных институтов Республики Калмыкия как таковых, а речь идет прежде всего о сохранении калмыцкого этноса на территории республики, поскольку без народа все остальное теряет свой смысл. It's obvious that mainly young people leave the motherland as they do not see any future in their native republic for themselves. Today, we're talking not even about preserving the Kalmyk language and state institutions of the republic. It's about preserving the Kalmyk ethnos on the territory of the republic, since without the people, everything else loses its meaning. Перед моим отъездом на эту конференцию ко мне обратился наш земляк Бембя Федоров, человек, который на протяжении 10 последних лет занимался исследованием состояния калмыцкого этноса, с просьбой озвучить с высокой трибуны прежде всего проблему демографической ситуации в Калмыкии, которая, по его словам, близка к точке невозврата. Before leaving for this conference, my fellow Bemba Fedorov, a man who has been studying the Kalmyk ethnos for the last 20 years, asked me to raise that concern in the demographic situation in Kalmykia, which he says is close to the point of no return. Эта тяжелейшая экономическая и демографическая ситуация, по моему мнению, породила другую не менее драматичную проблему для нас – проблему ассимиляции нашего народа. Причем эта тенденция охватывает не только тех соплеменников, кто уехал за пределы республики и которые в силу своей малочисленности там просто обречены на ассимиляцию, но и оставшись часть нашего народа. This tough economic and demographic situation, in my opinion, has created another no less dramatic problem for us, the problem of assimilation of our people.
This trend includes not only those Kalmyks who have left the Republic and who, due to their small numbers, will inevitably assimilate, but also the rest of our people in Kalmykia. В первую очередь это касается девушек и ребят калмыков, многие из которых с давлением своих родных предпочитают связывать свои судьбы не с калмыками, а с представителями других наций. Причем это является не единичными случаями, а речь можно вести о массовой тенденции среди них. Все мы прекрасно понимаем, что это является следствием экономического упадка республики, поскольку отсутствие работы в республике и каких-либо перспектив на будущее поставили наше молодое поколение в незавидное положение по отношению к другим, в скобках богатым соседям. First of all, this applies to young Kalmyk girls and boys who prefer to marry non-Kalmyks, and these are not isolated cases. And we talk about massive trend. We all perfectly understand that this is a result of the economic decline of the Republic, since the lack of jobs and any prospects for the future have put our young generation in a horrible position. Иными словами говоря, происходит катастрофическая потеря генофонда нации. Я не буду приводить другие, не менее драматичные факты в экономике, науке, образовании и политической ситуации в республике, приведенные в его обращении ко мне, поскольку я считаю это тема отдельного разговора. Мне представляется, что сегодня наша главная задача найти и назвать те причины, которые привели к такому положению вещей. I will now bring to your attention equally dramatic situation in the economy, science, education, and the political situation in the Republic, as I consider this topic a separate conversation. It seems to me that today our main task is to find and name those reasons that led to such poor condition of our ethnos. Поскольку без понимания всего этого мы не сможем выработать стратегию из этой ситуации. Сегодня здесь, с этой высокой трибуны, я хотел бы поделиться с вами своими мыслями, многие из которых я уже излагал в своих статьях, не спрашивают, как он звонит колокол, и период по распада напечатанных на страницах газеты «Российский премьер» в январе этого года. Since without understanding the reasons, we will not be able to work out a strategy for getting out of this situation. Today here, I would like to share my thoughts with you, many of which I have already stated in my articles, Do Not Ask for Whom the Bell Tolls, and The Hub Life, posted in the newspaper Ellis-Takerian in January this year. Главной и основополагающей причиной всех этих проблем я считаю национальную политику Российской Федерации, которая заключается в перманентных попытках государственного переустройства страны из федеративного устройства в унитарное. Причем подобная национальная политика России берет начало с конца прошлого века. The main and fundamental cause for all these problems, I believe, the national policy of the Russian Federation, which consists in the permanent attempts of the state to recognize the country from the federated to the unitary. You have 5 minutes. Проводниками этой политики в Республике Калмыкия были и остаются как бывший глава РК Илюмжинов с его командой, так и протеже, последовательно нынешний глава народа, чтобы не быть голословным, привели общеизвестные факты. Such a national policy of Russia originates from the end of the last century. Conductors of this policy in the Republic of Kalmykia were and remain the former head of the Republic of Kalmykia, Kirsan Ilymzhinov, with his team, and his protege follower, the current head of the Republic, Orlov. 11 марта 1994 года президент Илюмжинов, бывший в этом качестве менее года после его избрания, на расширенном заседании парламента Республики Калмыкия сделал сенсационное заявление. В этом заявлении он предложил 25 марта 1994 года, то есть буквально через 2 недели, провести законодательное собрание, на котором предлагалось отмену Конституции Республики Калмыкия, отказ от президентства Республики Калмыкия, так же как и дезавуирование самого статуса республики и замена его на статус губернии в составе России. С этой целью им было предложено сформировать делегацию из уважаемых в скобках людей Калмыкии, также руководство Республики Калмыкия с тем, чтобы просить тогдашнего президента Российской Федерации Ельцина ратифицировать так называемое прошение. I want to bring to your attention some well-known facts. As so, on March 11, 1994, the President of Republic of Kalmykia, Ilymzhinov, who had been in power at that moment for less than a year, made a sensational statement to an extended meeting at the Parliament of the Republic of Kalmykia. In that statement, he proposed to hold the Legislative Assembly on March 25th the same year, that was just 2 weeks later, proposing the abolition of the Republic Constitution, the renunciation of the Republic of Kalmykia presidency, as well as the disavowal of the very status of the Republic and this replacement with the status of province with Russia. Практически все СМИ Калмыкии под контролем властям не решились опубликовать это сенсационное заявление только
газете от 12 марта его прямую речь в диктофонной записи, равно как интервью на это обращение с президентом Республики Ингушетия Алушем. Ответом на это безумное заявление со стороны моих соплеменников, когда была жесткая реакция, как со стороны простых многих политических и общественных организаций Калмыкии, так и со стороны простых граждан. Буквально через несколько часов после этого силового заседания была организована группа сопротивления. Утром следующего дня начались спонтанные митинги протеста граждан. Инициативной группе было подготовлено специальное обращение к калмыцкому народу и всем политическим партиям Республики Калмыкия о недопустимости акции, инициированной Минжином. Депутат Государственной Думы первого созыва Калмыкии Лукачиев в своем специальном заявлении также поддержал инициативную группу и заявил о своем несогласии с подобной инициативой. Власть была вынуждена с этим считаться и публично заявила об отказе от этой сумасшедшей затеи, но тем не менее, как выяснилось позднее, не оставила своих помыслов совершить это других более изощренным способом. Так, вскоре после неудавшегося государственного переворота в скобках президента Люмжинова и парламент Республики Калмыкия под председательством Максимова инициировали изменение Конституции Калмыкии якобы под предлогом переформатирования названия парламента и Конституцию калмыцкой интерпретации. Парламент предлагалось назвать Уралом, Конституцию, соответственно, цветным наложением, что позволило в итоге тогда сбить градус напряженности в калмыцком обществе, не понимавших на тот момент всех тонкостей и хитросплетений политической кухни. Внешне все выглядело так, как будто воля народа восторжествовала. Калмыкия сохранила свой статус республики. И более того, главный закон республики, равно как и сам законодательный орган, приобрели национальное звучание. Но, как известно, дьявол кроется в деталях. Так, в новом цветном уложении Республики Калмыкия статья 1 гласит: Республика Калмыкия есть равноправный субъект Российской Федерации, является ее основной и неделимой частью, в то время как в предыдущей Конституции от 1978 года это выглядело следующим образом. Калмыцкая автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое общественное государство. Здесь ключевое слово «государство». Если в первом случае в цветном уложении написано всего лишь об одном из многих, в скобках, равноправных субъектов в составе России, то в Конституции от 1978 года речь идет именно о калмыцкой государственности в составе Федерации. Разница, как мы видим, более чем очевидна. Подобная практика подмены понятий на протяжении всех этих лет дала свой результат, который мы наблюдаем сегодня. Фактическое отсутствие института калмыцкой государственности. Все эти годы политика нашего местного руководства, а последующего его протеже Лагуардова, являлась по сути своей скрытой и лучшей формой аннексии Калмыкии. В течение всех этих лет один за другим государственные институты Республики Калмыкия под различными предлогами передавались под юрисдикции России. К примеру, уже нет Калмыцкого национального банка, а всего лишь отделение Ростовского. Калмыцкая таможня также приказала предложить, стал придатком Ростовской таможни. Давно банкротили организацию Калмнефть, но при этом нужные представители Татнефти стали, по сути, хозяевами калмыцкой нефти. Наш калмыцкий газ больше уже также не является нашим достоянием. Налоговая служба Республики вкупе с телефонной справочной номер 9 также отошли от видения Волгограда, и так по многим позициям. Вот такая безразная картина рисуется. Помимо этого шло планомерное уничтожение экономического потенциала республики. Был уничтожен флагман калмыцкого машиностроения Каспийский морзавод, Елистинский мясокомбинат, Елистинский кирпичный завод. Во всей республике происходила тотальная замена директоров совхозов на лояльных Люмжиновых, которые впоследствии сыграли главную роль в уничтожении совхозных колхозов. Наступили смутные времена, была жестоко убита редактор единственной оппозиционной газеты Советского Лариса Юрьевна. Выдавливали за пределы республики все, кто пытался оппонировать подобной политике. Создавалась обстановка нетерпимости в отношении людей, не поддерживавших действия властей. В то же время все, кто был послушен, не принимал новые в скобках правила, вознаграждались за это. Причем подобная практика становилась нормой. И чтобы занять место под солнцем, многие люди охотно принимали эти правила. Так под своего в скобках верного человека журналистов Капканова была специально создана газета «Двойник Советская Калмыкия» с целью дискредитации настоящей Калмыкии. Главой же калмыцкого хозпредства Калмыкии в Москве был поставлен верный человек, сопутник Люмжинова, некто Орлов А.Н., последующим продвинутый им за долгую и беззаветную службу на пост главы РК. Место же главы администрации занял друг юности строитель по образованию Шалхаков. Забегая вперед, этот друг юности также оказался политическим долгожителем, занимая пост более чем 24 лет. На глазах всего народа происходило попрание всех неписанных норм и человеческой морали, то есть происходила обратная селекция, когда все отрицательные человеческие качества
такие как безотносительность, смыкание перед начальством, отсутствие своего мнения, возводились в ранг руководителей. Все это не могло не сказаться на нашем народе, который, следуя новым скобках общепринятым нормам, шаг за шагом становился все более маргинальным. Уже во многих калмыцких семьях происходило понимание новых реалий, и многие просто подстраивались под них, объясняя свое разумное поведение способом выживания. К ярким и печальным примерам организации можно отнести события, произошедшие после печально известного митинга 4 года. Когда лидеры протестного движения после массового избиения людей полиции и ОМОНа на площади Ленина поняли и приняли условия местного царька. Прошло некоторое время, и из-за этого понимания они были вознаграждены властью. Кто-то получил очень хорошую оплачиваемую должность. Кому-то достался министерский портфель, кто-то пропихнул своего родственника на работу в министерство или еще куда-то. Последствия всего этого – это полнейшее разжевание народом, так называемой элите оппозиции. И практически массовый исход людей за пределы республики, в том числе и идеологов этой концепции. Сегодня, к великому сожалению, мы вынуждены констатировать, это мое мнение, что моральный дух большинства нашего народа надломлен. И, пожалуй, самое страшное, что произошло в результате всех этих потрясений с нашим народом, мы потеряли чувство национальной солидарности. Люди в это тяжелое время рассчитывают в массе своей только на себя и свою семью, хотя и с самосохранением мы просто обязаны консолидироваться, чтобы сохраниться как этнос. Исходя из вышеизложенного, вполне закономерно возникает вопрос, что мы можем и должны сделать в этой трагической ситуации для того, чтобы изменить этот вектор, ведущий нас никуда. Чтобы ответить на этот судьбоносный для нашего народа вопрос, мне представляется нужно выявить и назвать причины, которые привели республику и наш народ в это критическое состояние. Состояние на краю пропасти на мизинце левой ноги, как когда-то были наследника Корнеев в одной из своих статей редактор газеты «Хальзун». Я очень хочу верить, как полагаю, что большинство из вас, что мы в Айрат-Калмыкии все-таки сможем устоять у края черты, как это делали не раз наши дорогие предки. Но для того, чтобы это случилось, нам нужно усилить всех неравнодушных патриотов своего народа, в том числе и проживающих за пределами своей республики. Именно поэтому я обращаюсь ко всем здесь присутствующим с просьбой: не забывайте о своей малой родине. Помогайте своим землякам отстаивать нашу Калмыкию. Возвращаясь к причинам, приведшим к этому кризису, хочу по пунктам обозначить те причины, которые, на мой взгляд, привели к нынешнему положению вещей. Первое – это многолетняя и целенаправленная политика федерального центра по подрыву экономического, политического и демографического потенциала Калмыкии, целью которой является, на мой взгляд, ликвидация республики Калмыкии как таковой. Второе – переход, а если быть точнее, перевод власти в начале 90-х псевдоэлиты, которая по сути своей явилась катализатором и проводником всех этих негативных процессов. Третье. Отсутствие лидера и настоящей национальной элиты, способные противостоять всем этим деструктивным процессам, проходившим на протяжении множества лет. И, наконец, последнее. Отсутствие национальной демократической организации, способной выдвигать лидера из своих рядов и быть центром притяжения национально ориентированной по Айрат-Калмыкам с тем, чтобы отстаивать и защищать наши национальные интересы. Что же из всего этого следует? Из этого следует, что мы, к великому сожалению, не можем изменить наше недавнее прошлое, равно как и поменять политику местных властей в республике, по крайней мере, сегодня. Но мы можем, мы просто обязаны начать строить нашу национальную организацию демократического толка, которая бы включала в себя в том числе и наших соплеменников, как за пределами республики, так и за пределами страны. Главной прерогативой этой организации, я считаю, должно быть сохранение республики Калмыкии и его народа. С этой целью уже создана инициативная группа, в которую входят наши соплеменники, проживающие в Европе, в том числе здесь, в Америке, в том числе и в Калмыкии. И в заключение я хотел бы привести слова великого человека, на мой взгляд, настоящего сына своей страны, президента Джона Фиджералда Кеннеди. Не спрашивать, чем можете помочь вам ваша страна, а спросить себя сам, что вы можете сделать для своей страны. Please keep your time, and our next speaker, Elena Ribeiro from Germany, coming from Germany, and she will talk about the journey of the Kalmyk. It's already mentioned that Kalmyks or Ayrat Kalmyk that lived in Russia already longer than 300 years. And in Europe and in Russian, we will call it as a Kalmyks.
So I'm coming to the point in the Russian Revolution in 1917, and the Kalmuks lived in the Don Cossacks region, and then we had 13 villages, large villages, which was called Stanitsa, and approximately was a crowd than 35,000 people. The clergy and many strong influences on the development of their cultural and social forms, as well as on their spiritual value. The Kalmuks also still engaged primarily in cattle breeding and horse breeding, and they became quite persistent and hard worker. They achieved a relatively degree of prosperity as well, being in the years, in those years. But this was not to last. The Bolsheviks came and the power in the Russia in the Civil War erupted in the new regime as subdued to the new Russian people, refusing to submit to its authority. The Kalmuk, in May 1918, the regiments of the Don Kalmuks, which was it was a two regiments where they uninterruptedly 3 years campaign against the Bolsheviks. They were fighting to resist oppression and preserving their rights and freedom. One of the regiments was completely annihilated by the Bolsheviks' armed aims in the vicinity from the Novorossiysk. There was a rapting, plundering, and military exclusion took place. To save their own from the violence excesses committed by the Bolshevik forces, the Don Kalmuks and mostly of the Trans-Don population of Cossacks had to abandon their homes and flee. For many of these Don Kalmuks, it would not be the last time they had to leave and accumulated places of the residents. Excuse me. In autumn 1920, the second Kalmuk regiment, known as the Jungarsky regiment, was evacuated from the Crimean together with the White Army. The evacuation involved for some 120 ships and the destination of the human cargo from refugees on a board was heading to Istanbul, to Turkey. The number from the Kalmuks who found that way to Turkey as part of the evacuation was not so many in comparison with their estimated population because of the revolution. In all, no more than 3,000 were resettled in the refugee camps by them, administrated in occupied Turkey by the British and the French.
In 1923, the Bolsheviks declared a general amnesty to Kalmyks and offered to pay their transportation to return home to Russia. The repatriation began in the spring and continued throughout the summer, reaching the high point in the autumn, with the beginning of the British and the French withdrawal from Turkey. After repatriation, the more than 1,000 Kalmyks remained in Turkey in their extended residence abroad, came to some to take the form of permanent immigration in form yet of permanent settlement. And after this, Turkey more or less changed the politics there, and then they had to leave after 3 years, 1923, over to Europe. They were brought to Yugoslavian or the Serbian that time, Bulgarian and Czechoslovakian, and they also later they moved to the France. So this is just that happened after the evacuation. And whenever they went to Europe, the Kalmyks, they held together in the groups and formed Kalmyk communities in their own homes. The various communities, which were known as colonies, stayed in close touch with one another, creating a new work and mutual support in case of need, financial or otherwise. Organizations were often formed in different locations and helped sustain a sense of identity as a group and in the common interest to pull information from the experience of adapting to the new environment. These organizations were also concerned with keeping alive the Kalmyk language and share the cultural tradition, including in particular religion. So in France, they were, now I'll put it first, Bulgarian. The Bulgarian Kalmyk lived in Bulgaria, working mainly in construction site, tobacco processing factories, in slating houses. In capital Sofia, Kalmyk children attended the Russian schools. Secondary, there existed an organization called the Kalmyk Community for Refugee Affairs. Serbia, the Kalmyks worked in carrying a trade, did sewing and needling work, and took jobs in construction. Most of the children were enrolled in the Russian elementary or secondary school, and the rest attended Serbian schools. There existed an organization called the Board of the Kalmyk Colony in Belgrade. In December 1929, a remarkable event took place in the life of the Kalmyks in Serbia, the opening in Belgrade of the first Buddhist temple in Europe. Adjoining temple were living accommodations to the clergy, priestess for the library and the school. The Kalmyk are the Buddhist by confession, and this temple had been psychological significance for the Kalmyk and immigration.
The visitors to the temple in the early 1960 should have found through it is writer did in the 64 that the part of the pagoda that curved roof had been demolished because of war, and the whole temple building turned into the Komsomol building. 5 minutes, yeah. The news of the opening of the Buddhist temple in Belgrade spread quickly. And the American scholar from Reykjavik contributed to the temple a number of the icons or pictures representation of Buddha, and which was donated to our temple. Now the life in Czechoslovakia. A small number from the Kalmyk workers contracted on the farms. Most of the Kalmyks in Czechoslovakia were students attending secondary school and an institute of higher education. The Kalmyks, they had a Kalmyk Commission of Cultural Workers in Prague. One of the principal aim of the commission was to give young people who had survived the ordeal of the revolution and in the civil war and chance to study in this commission largely succeeded. Small number of the commission was made up from the well-educated people who look in the interest in perpetuating the native language and literature of the Kalmyks in forming a new cultural cadre. They managed to set up a publishing house and technical facilities for production books and periodicals in the Kalmyk language. In addition to the number of the books, 4 periods were eventually published in Kalmyk, one of these appearing before the outbreak of World War II. More it was some more in arrangement of the performance of for the Czechoslovakian public, features for young Kalmyk singing groups in a native language. In 1926, the Commission took part in a book fair in Prague that was sponsored by the International Library Congress, and with more than 20 European countries. A number of immigrant organizations were presented. The president from Czechoslovakia, Thomas Masaryk, visited this exhibition of the Kalmyk books, and he gave him a gift, one book of Kalmyk language, Honho, which means a bell. The highly successful work for the Commission has a lot to do with organization and skills during the persons of the head, Mr. Ulanov. It was also the result of favorable relationship with the Czechoslovakian community and the Russian immigration in Prague.
not to mention a material and moral support. It came from Czechoslovakian Ministry of Foreign Affairs. We have 1 minute now. That's all. Okay, this was in Czechoslovakia. The same thing. It was also continued that kind of life till the Second World War, and then it came that we end up in Germany in the World War, and then we waited till the Americans arrived in South Germany and took about us. We were in the refugee camps for about 6-7 years, and later on we got permission to enter to the United States, so we end up here in 1951 to 52 in Philadelphia, I mean in New Jersey, so that's just about it. Thank you for your attention. Okay, Wilma, what should we do now? We have 30 minutes and then 3. Mongol Autonomous Province. Mongols, or dead Mongols, or Turk Mongols, is the overwhelming majority of the population. It's about 87%. But they do not speak Mongolian, with a few exceptions. They speak primarily Tibetan and Mandarin Chinese. As you see on pictures, they dress regular Tibetan chupa, but the women here dress is absolutely remarkable. Two braids tucked into college, same way as it was among modern women. And the duration of braids culture is amazing. And I would like to very quickly to talk about a very special thing. I wish to talk about the last Mongolian ruler of Henan County, Henan, or so-called in Tibetan, about Tashit Sereng, the descendant of Mushika. In Mushika's speech, I don't know what happened there. Descendant of Mushikhan. In 17th century, Mushikhan demonstrated from the present day Inner Mongolia to the central Tibet, including it had Kukulon area. At the beginning of 18th century, grandson of Mushikhan, Dorji Poshukta, settled along the upper reaches of the Yellow River. Then his son, Sagan Tanush, received the Tsingwan title from Chinese emperor and became the first Tsingwan to rule over the area. You may see as photos of the young man, the young woman, the last queen of that area, Tashit Sereng, her mom, her daddy, and then the palace. Tashit Sereng was the last and 10th Tsingwan of this county. She was born in 1920. She ascended the throne in 1940. On 1947, she became member of the Kuomintang. At that time, she was celebrated as in Chinese media as Queen Elizabeth of the Chinese frontier. In 1966, she died because of public sanction, the very beginning of the Cultural Revolution. For the conclusion, I wish you to listen to only one thing which we have time to do. I would like you to enjoy the fragments from Foxtrot, which was prepared for the conference. It's a Tibetan long song, a bit spoiled by arrangement, but still it's
somehow I can't really say it's successful or not, but we managed to finish out this penalty. It was difficult, but okay, everyone, thank you all for coming to join this conference. And then, especially as an organizer, I apologize for my time planning wasn't good. Because of that, we missed some important the presentations, especially Nikolai. I'm very sorry, and Narmatosho, and especially from the Hazara community.